Pepiem na yademo eko State House ufa nchemsem di kaka se Christ Ken State House ena ye mame eyo omamu eyo kese a ye edi man sabre de bra so se ye be kwa ye people's from man force mo work de kire Ghana aban enkanka ede efa won puntuo ene won kanko wan fa na se kese kuma St Andrew Senior High School bere kaka so ba awie JHS ya what try resource mpa ma ni fana ni enche St Andrew Senior High School no nko registration resource ni ba ya penes eja ya formalizing this wa sha see esu adesa course ni nyina ye bi ehonum e school ba ko so agidi ye pa wo ye memu empenfuo ani tire ni atitire kese pa na ko St Andrew Senior High School pacho fa ba no ko no nso nkosua adehwe matra bi e wo asinfosu Accra New Edubia Sidun ko no Fema Kasim Shama and a face seshi asanwene so bibia ni afre 0244 696911 0244 696911 St Andrew Senior High School, we are always in the lead. Dache hine na ya wasante ayekrado. Ya kone ko ties mama fo ewoka people's from bre ene. Major Rider Saki. Ebupu chairperson committee nkema vote nka can vote mi ngbe one vote man vote ojopa one p one gbo nti eno no odi atodwa no pa kire se esanse gatters eni ha ne noma hodo ense de eni ha no nti eya na eha obi bedwunso anase obi akoda akora bi akoda ketua no ebia wagya ne nan no na o se yedi ni nyina egu nsuom na afei ekwan no so ena chese yedi ni nyina baba begu but eja bibia bokọ de ready na do me pacho uti ababi won metifi ha ya okay mu area ha situation ne pote no etesen ne ukure ne ha no ye bre ankasa se ofa dropping kura no bedu ha no na driver no hu kwa se minimum se ha na wo bampo a enka menfawo nti before do baba kura no be okọ timi si wo kwan so no wagya se ukura ne ma je se wo san bopa na edi abafie nti a problem kase ena ha kwa se nsuo to we kura po se mo an amanfo afele su kakra ka nti menfa so nti Adom FM ya se mo se mo de mo kasa timi ya juma moma inkinkom na enkoma MP na wa ha no no because MP na ha no ba ye ho hwe enti omo mbade se obetimi aye djuma na ye ho se ampa wa ye MP wa ha because area ha nyina no ye MPP for omo stronghold ya enti asira mo se omo nya djuma wo ye djuma beto aba wa nya djuma so da power no kura me kokromati enu na me de be kokromati da de wo ba ye no enu abese yi wakọ enti Adom FM ye de ejimudi Mumbo ye na aha na mokwan no nyema ye. Ye ba na mama ba ko ka asem bi se aha no gatters nse de ni ha. Enti eyade a modware a wo se mo amusa manhwo no so na mo de bagu kwan no so. Sanity. No krepa because gatters we gatter we a wo enye obi de yiyo. Ensuo na nkasa metese no obi ka se galom se bi wa ha. Gatter na atwe ensuo na ayi ne gatter. Ensuo na yi ne gatter. Enti gatter bi eni ha. Ensuo na yi ne gatter wa ha no mo. Enti esese o mombo aye na ye na je se wo hwe kura maami an store nyi no nsuo na afo so yi ne bridge no enti bridge no se hang enti so wa cross store wa cross because of gal I'm saying nsuo na ayi ne kwan nti onye nsuo so de yensi ne kwan baby ono pe no e no ofa enti no nsuo no so je se ahoye ne kwan enti ono so force se obetu maami na fi ho enti sa na tie maami no ni nkomo Mama bibia boko. Pacho na Adom. Oti ha ho. Pacho miti echira. Oti echiro. Na mo ho no gata da ho a mo dware ya na se mo ye bibia FM. Pacho gata da ho. Gata da mo. Pacho. Gata ya na se de nsuo na ngase yie. Gata ya ye. Gata mo aye. Pacho. Okay, nti mo de mo dware a mo maso mbegu kwan no so. Pacho debi. Okay. Erase. Ye gusu twetwe enkomo ha ma me ne papa panyi entwe enkomo. Eja bibia kama ya nyamna domo azachi wodi wani afi nti mefa nse ebia watna ha chere kra na mboa ye matna ha chere since 1961 1961
And na what na area Bubi ashia mi matna ha mi ache. And time me won them bubi ashi down or he no makara me home. But ye too by this area 1995. And see me this area. That time untumba article ha mi kra. But ha mi no the way a nyamati wo ha mi no. Otere man he yenka Ghana ho. Tomono no wo fita Ghana bia hi. Idaksi wo gbe ke woni bi fe fite. Kaji ngone lorry cry nya chomi especially neke road neke bubi ashi ke post office jame I clinic jame fe ehin won pa fa kaji aba fe gbe han wo yaksi kaje na kan wo vote ni ba wa fi o han wo bon ma fi no wa vote wa han wo fi o won pa government fa ni ba ko ni if wo gbe han wo madam baby are Fine. Over na you organ. Over no ba nyo wie ga. Me ya no akutwa. Papa le ona ga no yen le jona na efe wo muji. Aga bi ene le yin kula denche. Ni da kwa boje se na aka ne aka wo mi. Aka ne ni wona noko. Komo gaje ai kini kike bagbe station fe. Impa no New York ote koko pele je yin kula. Da kuma post office ka bagbe bi ene fatu jeme lẹ́yìn kura alo gravo ka shoshe ka face gota face street be na ale shiman ke me ni me ba lohun adaroma ba dura ma mo me lo o fa ne bi ene lẹ́yìn kura ka owo mi ya ke leda kwa wi aka wo lo be bi ni cho aka wo ni wo be we card no wo pa fa kenya ba nya wa wo nyewawo ti wo we ka de wo be ko nu no wo lo gba wo lu emi ko ni nya bomode nya ta wo lu enye ke wo awo gba wo ami onu nya ira don era se onu so a kire na adwene eja bajo be mi na afi ye ntoa enkomo no so ozo di abrante prekupe enti youth no mu na anka area na hye mu sa situation no at sempote me there na can be say me emphasize on me area me next lane no okay o ti area down na can be draw na ma show typical ways okay nti o di ye nu ni area no eja bibia e fine nyame adum bibia e fine pa o ti area me ti area munya aha nya me ti bibia me ti ha me ewu me wo bobo ach okay nti minim de ko so nyina wa okay nti situation need to send wo area nim se se aye pe MP a obetumi aboaye ewo ye o kan ku south ye ha no side if say obanyo wie gan no o ta o wie obanyo wie my wie gan aja si da kun na ba ina no ni efie ha wo yo wo ta o yo ko ni ka chele ye ewu maseni enye teshini ebeba wa wo ye bia aishi wo bia le 50 ni kachon fait clinique be fin ni sana fait 50 ni tout que mena kion e beba sa heku e ke da kun o bo ba fite fin da kun e ko o che langard bi e ka ba stop ame que menele wa meda tale hu ebe no bon she wa le un ke ska le lenche le un ke ba le ke ska fenfe ni bi le hu no hu e ke o bo ba fite na kan bi efen o bo ba fite ni bi efen no o wo police fe akabolenche ba fe ko ke ko tale fi o ba pashpon no lo teje ehwe mi no o ke o fe road ko be ni wo bi efen fe wo ta o na kan minister bi eni e ba ye wono kura ye bi na kan MP ko ne ba ye wono kura ye bi wo no ni wo ta MP nu le bon wo bule yo ne be ba wawo enye wawo wo won ta o MP ni be ba ni ko kwe kion je ni le eska ni je ni manska ni kefio one event kion je le skane ke fio si je le mil pour le lente skane wo ne ken sama si ke da kun abano e ke police nyi ese e ka sabi bi ele ni sanesa ni bon wo fe 3 years no ba no fe kolokolo mama ni assemblyman introduce kuma assembly ewa
Honorable. Bibia kama. Oh, enye kama kra. Dia na ma nya kama. Enye kama because ye ninji area no nye kra. Dia na ma we area ni. Say na me crop for kasa no sa ni ne ye hu. For me area no demarcation no from Kaneshi Bishop up to Bubu Kokompe. Okay. Uhu document na me kita we proposals me be the assemblyman no roads ne wo ha no nyina the nature of the roads I put it together. I don't need proposal of maintenance of roads. But baby amumu wono mumu se AMA ase me wa. AMA ase. Ye wo Kankwe South Sub Metro ewo AMA. And for some years ni this is my third term as an assembly member 12 years. Okay. And who we are we say it's an experienced hand. Okay. The assembly mlano can say assemblyman you need to be in close contact with your people so that you listen to their needs. When you are near Mukani, so Mukoin, Omu Nigata, road network, a bad. Inti, Debia, me call and said, no, I say my meeting upon that, and I me put the way together. And I made be called Ministry of Roads and Highway from 2017. From 2017, and I me be ma, yeah, assembly one Kasan Mama, me ma, the then MP Nunsu copy. But as we speak, she in court. Into your name, I don't know what is really happening, and I'm in name near Ebesi and Sana Bibi Bebaha. Meet budget I presented and run by the finance minister. No, Yantio can go out. Yantishi, won't let you say you had the shooting to me, Maha. Into it's pathetic. A mobile because dear my budget. Let's just enter a better budget next year budget too. Ye dear mum, nature say, O can go out, dear, say, and I bet the state government pass say ombra number on to any number share area and area there and yet but say kase o ya assemblyman na say kase sesiano unim de ekoso a una we the representative of the people una odi omunim ha na say wo hu de ekoso a na so mu de omu hu hwe wana en na me kan say me medjuma amla no kai no anu ni assemblyman adjuma no anu ni say I should be in close contact with my people and know their needs, their challenges. Omu challenges are any road network, any drains. Omu nibi. Me didn't to human so say. Me the ama road ministry, but still she in Koso. So I don't know who assembly or the AMA there. Yeah, and say AMA or SOFA because AMA were having 10 sub metros, and now 2017 we have 7 out of the 10. Inti Niakano, Okankwe South, Abrekuma South, and Ashe Duketekenu. Omuna mwaka sisi aina honsu skasem wohu eka 10 ada 9 7 omuko enu ada 7 omuko enu omuka ni we kanu nyina egun ni 3 ni so nti e me don tumi nya hwe ni account me ba ma me nko woman yin che me wi a me sa ba ho na afi ya hwe omo tete ma me bibia we fine oh ya be ofu kra afi de ya to aba ada ndi na esie show ya kwa we ade ya umutu atuko wofa de bia ya tukwa wa ya tu ama ya tu amba bale akasa de bia ya kasa ade mumu aba de bia ya jare ka na mu bisa yen ade wofa sho ha fitikaleshi ba 30 Ghana fitikaleshi ba mu han amu 30 enwi ame ba de bia me kwa kaneshi 30 Ghana eti ade wofa ade kwa ni nti na mu ji mu 30 Ghana aya ya ba kanda se enye ha che ufo amusi yemba enwe am ko kale sisi so ko bidu am 10 o'clock en me 10 amon fa me so acha ko okay mami muna mo hwe ma muna mo ko jumba ya kwan enye free tete ya voti nipa ko no be wi no wi ni wi ababi ofi no ho no be kwa ko sese kwan da kwan ni ma ni enim se o wi ni wa ha e wo so o sese kwan ni mayen no kra ye hunu mpo ne ya kasa o bia o de notie anase bibie begu so obi so yi nanim so abaye road na mo se mo ma na nye mo mpene e na mo ne ntokwa e na no so ejai ejisi ade nyame anim no kro ye bre wa ha ukwo ba bi na ukita neoma ukwa kwan ho kofa taxi o se memma aje so awu neoma de kwakwan ho ejisi anyame anim no kro ni ya bratiko sisi atiko hwe se de hatie kwan nye enso to se ya ene enye kra
enti esra mo mama se mukura de nyame adom o gata wo munim gata ne ya na ye mo na wo ye gata ya na ye gata we ya na ye senso to a ye mobbo enso to na wo be hwe ye wo ha ye mobbo pa titu kwa na ye kokwan so ba no ye so na ma no wo ye ti so be duru na ka bie no be fa wo de wa ba e be so ne mo no ye ti so na ye de aba nti esra ban no omno adentina o suwa no ma no e o ti so na wo de aba e bra kwan da ha anka ha de se enye kurase o e kwan ne nye na so wo nyo do be ni kwa so fa ma e bo obeje wo no wo de tutu ne ma na wo koto e ne kwa ho a enso nti na wo se wo so ade ba ti esra ban no ma meboa ye e na so bi kwa yi na nim so be ye kwan no a mo se da bi mo na wo se mo ye mo so mo meboa ye nti esra mo munye bibi maye manye bibi amaye pa dia in fact afi edie mam si anu mo kwa meye campaign mam toto mfutuo ni mu ne portos mu ma meye me ha ye hia for me disturb ye mam mba mo bia am si anu na ye nkasa ye pause officer ye ne mo bia mpo ma mo bia ma okay era say enti ye go so ye area emuso oba akra ne mpatemu a enye kurase kra ye area emuso enti ye nam ye ni adehye no twetwe enkomo ni ahwe ba bi omo omo problems ahodo omo se gutters eni ho enti obi dware wi a na afi wo de egu kwan no so assembly satwe bem ni ahwe ni sei se de bia me kase una we the authority wa ha enti bibie ni a me patcho hwe me camera yima me se bibie ni a una wonkrofo no adwane eba ho omo no obedi nkomo ade na ya wo ka kire omo ye nante ne mlanu kan ni said assembly man who committee na wo be hia ukrofo ne omo be kan no na wo de akọ ne be kan wo ho no na wo de abro mu na as we speak no anytime who call assembly yes scan ni ho na AM young yet so him say it's true say AM because AM was having 10 sub metros and I be 7 one when kai wo 7 4 no nyina wo ye dey 2 3 no so nti AM ni account nyina de bia ye Ghana share omo account nti nyama hwe nkoso wo AM na che say ade a wa call meeting na wo nkrofo ha no odi akwa kotudwa wa ma omo hu say ha ni ne bet omo nye scan fa be ma musa na yes scan ni ho na nya mi nkwa ada electoral areas so they are suffering equally na mama evidence enu ani ni yeah and the blueprint we na o de call ye enu ani amanfo no mo ha no ana wo ni nyina na wo we so no but honorable ma me say wa asem we o say uhwe situation ya ye hunu ni say usa be gina wo se ye nto so aba omo to abama ama wo se brabe buan na so wantumi amoa wo ma obesa ka so omo santo aba na ma obi enya mi law no anka say mi o si mi inform how bra na o how no mi command so obe onye mi nje obi aska me represent amanfo no nti omo nu say o si be in close contact with them. I'm always with them. Okay. So omo consent them me consent na ade no enu mla no ni omo how no enu ni ba hwe nkoso me dey akoma government hwe nkoso nti me dey na say me ye no me ye I'm always with them. Okay. Say I hwe ha hwe aha ka ti kwan obi ama obi na ordiniska eye we obi ni bottom ska na odi aye we first anka ha de ontumi mfa ha aha abronsan e wo ho no odo na ordiniska eto se de be ya ni ka betumi afem enu na aye nipa adoma na obi to me drive it through first enye aha Ebenezer house enti o kan kwe na se ye ho enti sa uhwe senia ha de so mo yi gata enti uhwe gata na mo yi na ne yenim se bi anka wo se no anka wo se anua no tumi basoro kakra ento nsuo no to a na se awohuru anua na se me no ka se ko gata na se nto be hu pempeso be du pempeso bi na atu gata na se nya na fe gata no hange open ka se ma me no twetwe nkomo kakra but situation it is important pamucho me ya credit mekankan ya frame so far mita ma yueno ko ya gashi ni BP ya no wo bi afọwo ni bi agi wo ma on machine aba vote ka ba vote ba meshi wo ma na kanu ka mita me kwe am side ya gashi kan ye wo mi mba mita kumia ba fe gata
on machine ba fe gata wo fine ne she sa amedata ne ba no ni da ko aka yeleji ne gates can be buji can be ne ba fe no da ko aka yele ni na kan na amedata ba finish ko be ba chi ne ba chi eyin le chi na da ko le ne ba le kura e shi na kan ni le yo de wanye le yo ni wo yin ken no aga chi abada ya mi le mo le kura on machine NDC MPL le no ba ne ba fe ni ji ne kion ba na efe e ko ache police e ka ba agbena medical da bi ko yen be sanko fo be ba ko any back no le nde ba na be ba sa no ni echa 3 years ne no ka vote nye against le on machine be ba sa no nye ka da bi e wo bi antunu no me ni wo yo mam ni ma ni ji wo no ni me ni ameta na me poto ma wo wo kpanyefai ko nye ka ma yo le ka je na ka no ni baba e baba ja ke bi amen bi so many years beni bi yo na ka no bi yo on mi o ka hin ni ka me de hin o ka mo ko hin ni boyo dede nyoba bolo yin kura on mi yin kura jagechi ko e street light ko me fe ni senamed e ka ke light e ga fe o ka da bi kin o lan wo bridge fite e fe no ka da bi e wa mini da bi e wa mini shile boyo ka wo yo on mi evet mo kono ka ya e ka mo tele e ga mo ko ka tele on machine on ojuno no gba wona no ani me na assemblyman ke time assemblyman no e no 12 years say ye keba ne ba chu na amekele ye wa na enu chumo on machine o me na ga eji ekpo ko ni mo fi amo ana no de we obi ene ni assemblyman e chu ni wa e chu ni choba ga ni bi ko me ne ke on machine o pa fa da ko e fite wo ma kala ga nye ni buje na medata cha ya na medata ba chi ni eba chini and opening now okay now you say aha situation here nko aha nyina ka electoral area no ho aha nyina wo constituency okay and now akwan we free hin na besin kwan akwan we ni Tochoko street no and since 2002 and akomia nana akomia o construct event say drains no gutters no since then no ye hu any improvement bia na so to erosion so no to me twitwin crofo store amanfo nyama nyina na ball and nyama na am nyina pasa but this place used to be a major road quite no to me call world marketed and crofo to me dodgy traffic I be fire be bia na so o ma ja kwan no ma kan nyina bia basa I say dey enka o man no macho wow hu an so see so see for some time now this wepo I say so no toy I say who have said river and I say swimming pools I total lake now I see atwitwima nkofo here we wepo is serious when it rains than those places we are pleading with them any ya cause this situation mu landlord wa obi be rented than any fire no hu gutters no hu bibia wa no guess area we there but this is a very nice market area na bibia e cause fine ananka bibia be fine nti chopper na edi mom no mu share ye ba be vote next year assemblyman say assemblyman to be frame awmachi mimbra na me say makosi say gutter no e ko no ties nyama choki gutter na nyama ye hu ni ayeye wa nti but we bebu no we young guy Endra and a finance minister ebe kind budget nti budget upon budget no na we say okay this budget no the relief be breme but the people of this area Endra say we tie na budget doesn't budget doesn't bring relief and I mean on a whole it's the budget supposed to cover the whole area not just me this particular area. Yes. So I'm not me there no they have been first time I'm reading budget. The budget has been read but the epic say share grievances to the person at the head of affairs which is Dakwan Newman say oba and say na sure they vote to man no sa na ye wo mu improvement bi am buy but Dakwan Newman na wo kan asem no oba na o ka che so oba be yo sa na o kan saa na omuka we no munya we o meka say enyom no mu ye road enyom no say on 29.6 ada on 29 oye ba be vote no oni mamefo no nyamanyama na ma o no mu koba mu ginchia but after winning the election because said the last time not 29 cia but here gave her the maximum vote that she needed to win the election and to me can say no be crapo e cradiapo cia on be winning it has continue for some time so at least we a competitive wanka na to give them the wake up call to do whatever they are supposed to do into na heading to yes from yes some dem munya road ma munya hwipo ma ya dem fa wepo anwa one grade po betu so na Mpensenpensemu me da see okay
da se na afi me hu se woman yi nso e wa ha ma mentwem ben no na afi ye ni nkomo kakra e wa ha eja bibia boko de bajo ye o oti area ha ba bi bajo mi fie ni o fie ni okay na situation it is en wa happen dada ahotire wo mo ha de edi ahotire edi because in to sisi a wan hwe ya wo hu asam papa because in so ta ko we got a wo hu na so fai de ya sampa na ewo e ba na wira e di free soro haba no en ya sam papa dada ahotire wo mo ha de edi nsuo tumi fa obi nsuo ɛtɔ a ɛtumi fa nipa nsuo tɔ tumi fa nipa ɛkɔhyɛ main gɔta no main road no so ɛbi bi wɔhwɛ nipa no na wakɔduru kɔle no wawu nti masa ha deɛ ɛyɛ den nti sɛ mpanyinfoɔ no bɔhwɛ na wɔaboa yɛn a wɔnhwɛ na wɔboa yɛn na ɛyɛ den because yaka akomya papa ye odi ahwe begu ha daako a onsi ha da fi se woto abebe si nne daako ansi ha da onsi ha da masa bra ye bre no enya sam papa wure se wugira ha ne nsuo to a wure me nsuo ye se oto kakra bi masa de obehu wa ha no ebefunu nti ye pampan fo no chew so wonfo adwunum la ha kakra medase afi ye nantim aka mene kakra bi na tese ye the people's forum no ye di esi ohwe gata yi kra na mehunu se asa gata no ya ye ni ye kakra no ohwe gata ni mu nso a ade a emunso atwoki enti in as much as say was say aban ebehwe ede maye no as citizenry we also have a responsibility to play ohwe ball here afi sanse road ni nyen nkrofon so dia ye bola Ebenezer house enimu pe enti omuso afi bola no omuso edigu a gata da ha ohwe gata ni mu a enye kura ma nhwe gata ni mu gata eno so eda ha anka nsuo no kitwe bi a eto eba anase nsuo enam gata ni mu no akwase atumi kono so gata ni mu so no omudi nwura ni noma nso egu gata ni mu a emunso echoki and the responsibility on the side of the citizenry to make sure say kakra ya tumi aya amamu no omuso atumi ahwe sedebe ya nsuo no ebetumi afemu na ani dem no omuso no edi adane bola gata ni muso echoki enti omuso ti ha no edi importe na woni suso omo eja bibia bokọ de na me na Adom bibia bokọ eja mo fie ni e fie ni situation it is o situation enya kura enya is very awkward because if you a we a check papa since ni a cha so got time say dey free no one na begua so but eja usha gata yimu a we dey mo fie ni mu a o obi betumi obi so be bisa say as mo amuso motifia gata ni mu so atwoki ndare nta mo so mo yin gata de bia ye got them but adeni erosion free ya na be un say we esani ti ni nyina abegu a every day ye got them every day bia ye got them nti insuo no tobia na nwura na abem insuo ni tobia un say aye ho ye so na aye down e na akire anu bi say nu gota ni ho nti insuo ni nyina fa kwan nim wan na aha nyina jire insuo to na wo ba ha muntumi ngina awo aha nyina jiri ye fe ha nyina etumi jiri insuo na free gota ni na area inside na ball free suro ho ni bibia ni nyina ba begua because gata ni no wa gata ni o fiti wan ya to aba wa ha saa de bia ya to aba omudi nsu ye hu hwi nsese ade ya fa ye ho adwen ya fa ye ho adwen papa nya ade a ye beto aba wa ha bio mami o ti area me pa so ya na me wo mami ni kan mi se wo hwe gata ni mu a mami ye di kan ka se ade a etwi anua ne free so ba ba mimi de mehu ni se gata ni mu atwoki munya nyi ye yi papa bra ye be yi ekwan ye se omo ye no mo de anua begusu nti so ni to a na ahohoro anua no na san begu gota num bia kan ye ka sa mimi beba behwe MP de wo friend ko ne ye so
enti aha ye nim si ye wan MPO si ye ni MPO o kan o se MP nye kwan so ye hu se me bebre MP for the eboa mo ye kwan ya yire ye ho ayi gotam no nka se o de tro be baba no o fi kwa no de ateche anwea enti anwea gu gotam nyina e fi gota anwea na o mo de ba begum no na san hohra gum enti nya asame ma na nka ha se de e mobo MP de bra ye mobo wa ha papa te so no kra de on pe ya hwe ti esremo anka sase mo ba ha de a ene mo hwe na so mo nye ti esremo a cable so hu cable nso ye fi cable me metra ha mo no 40 years ni se nso ne ba woni mo odo mo ba odi owo mo kan ne brofo mo kan ne sen odi nwan ketenketa wo kunyimpa odi ho ba enye ya kasa ya bra si the kwai bada ha mo no fi se wo article ba kwai odi ha de nyende wo ba yanka wo ma ye kwana da ha che yes titi hwesa ne ote wa wo ba ye wo bohu hwesa ne ote na fi hwetama wo ma mo fie wo